talanoa mo lautala i he telefonio ne speaker o tuku aki i au e mateni. Ko mateni o hau ia ko ini. Pea ko ai peo ke mahino e anga se kau aki. Pea ke mantui rea sun ko winga tu o koe ke ha mea ne ke wilifia mea ko talanoa ke mea ko mo oni. Koia. Ka ku whaka amu ke o te tau wheturi holo hange koa ha. Ku whaka amu ke tau talanoa mahino. Te utatu le foi moni ko ni. O ko to fie ma o ke falala maha taha te au ke mofiri au ke walo fare area pe te walo kabineti. Te ba mo do ka dak fo mo more. O fano to nima. Ka te talata no uhinga tai son mo hoi mo fano mai ka talata me ko ni te mo to. O ko fam ke e ko ki live of me no ki itau. E live mo aset. No ki itau bu to ko. Ka ko behe tuku ke tata re ia ke fui mea ke mousio kakai ki he mea ai uhinga o te bitu te whialo ke mea politiki. Te mousio heni. Ko te whepaki koe me ta whake taha o tuku kotoha to iwi ke te timi ko uhi ka kakai o te hanga o mateaki i mo kaweinga o te mateaki i pa te patou whewheka me ta whake taha. Silo e rei pe mo tō. Na mousia ne wheko ko holomui mea tahi whare area. Na mousia ne wheko ha tō taha o holomui mea tahi te mou tuwa mo. Mousia mga tama ki te kovi au. Kata mau o aia tu peti peti pa ko he au hala o pito ia. Sai, ka te talate uhinga mea ko. E hongo koe au te ba o taime o te pato whewheka ai mo whiri. Me ta wake taha. Kai hoka here i ki tai mo to tawa ki me te timi pe a ki ta. Koe foi mea. I kai koe tai son kono uhinga o ki whai pe hoka here. Koia. I kai koe poini ia. Koe poini ia. Koe uhinga lahi ia e mea koko ku whai ai whenga mai. He kou lawe i he kusio hi whakoi he social media. A hono ai whetōke ke he aki koe ai ngai whemau aki. Wai ni ihia na nau tui pe nau tō luia na ake whai to tonu koe. Wai ni ihia na nau tui nau tō luia na ake whai hara. Sai ihe ongo ta whaaki rewa ko ia. Ko hono uhinga ia mo hono mahu inga o e kurulawa mai koe he whia whini. Ke whai mua hono solowa whakamama. Ke mo o mai ho o tari hanga tonu mo mahino koe. Kai lawa ke solowa e palopare ma koe ia. E ko ngā tai sone. Te oa te tari. Ka wofua amu ke mahino e makatu unga ho i heni. Koia. Koe uhi he mo veu e kau pato. O mo veu lahi au pito oki. Te ke alu rewa mea koe kau tama pau. Malu hingo kono e rihai. O mo whoever. Ka koe te tātu au. Kau tama e wanau ki mo totoko wanoa. Koia. Tau ai mahino. Koia. Tau ai refu i mahino koe ni. Nā ke mau information koe nā miwhi. He koe ki hao ilo taha ke mea koe. Not one iota ke ilo kia. Sai, te utalate waka te koe o whawhanga koe e lautala. Sai, o haa ilo lautala ke mea koe ni, more ke mamao. O whawhanga e hai, e māteni. Sai, ko ai pēo ke clear, ka tau lue i fui mea. Ka tau ai mahino. Ka te utalate ni, ka te utalate ni taison mo whanoa mai patoa, ka urea ka te kimoto. O hui kai ki utoi si mao ke mo whiria te au. Koia. Ka te mo sio ke mea koe ni. I kai koe tau mua mua ngā koe i whare area. Ko pau ki mo hu ki whare area o hu ki kabineti. Ka kou whehu i eni. Ka pau ho... Pea toi COVID taha fui mix e tai soni mo ka inga. Koe fui mix koe ni koe loto COVID. Pea kela toi huat e whia mau mawhai ai. Pea kela koe viloi koe fui mix e whaa koe ia. Ma si mea au mo si whae tai nimi. Pe te ki sio behen o sen te utari taha te u isi koe ni. Tau talano hanga tonu mehe kau pou, ko moutou te mou whae whiri kau whafunga. O mou taha, the answer is no. Hai oinga mou kea he kaswiki. Hai oinga mou kea ai. Koe uhi, he oku ke a loto koa timi. He koe loto koa timi koe ne longoa a, te utalatu pe koe tamsikon ko mateni. Pea te uhanga o ato e viteni ko ia mo mea mai he. Sio ka kaswiki e. E skrini ka honga tātā ia ke tau sio. Ke oe whawhai palafu o ai noa ia horo. O
o e fai ka tamake ka go waten taisoni e hoi ke musio ke mea ko ni ko tu waki ko 5 miliona o mau foi contureki ko ni ko o kasfiki o ai ko 5.5 miliona ai a ma wa 5 miliona ma na tolu a 0.5 miliona o tu mo fa ka foi o ke pe o ngari poto ke o alo atila mo